LPS ko na thok huang clear to te chibai ule aizola tangin kilometer za som thum ve chimlama kan pheya hawlong khodai kan thlenga hawlong khodai a hian kongsir maya national highway kongsir maya hian gate lian pui mai le hung na fencing mu mal tak mai khwajin te chon kan muthi nang chon helai han gate swing lian pui mai lo oma ta hian center of excellence for fruits lunglei mizoram ti kha alawin tarani he indo Israel project tepo antia Israel le India thodun na mga helai center hi din ani mars nisari sangni som pariat khan kan chief minister zaum takle Israel ambassador khan helai hon na tepo hi anon nei ani chuan he center chunga hian enge anti enge omtia kha lu kan chak em maya voina hian fan ho kan tum dona abik takin theilama kan kut hotok tu te tan he center hi tangkai na tam tak nei tura kan ngaya anin zil so na mun pui tur le demonstration changkang tak helai mun hi ni tura kan ngai chu fan ho kan tum dona ni oleng pon ta center chunga kan lu tanga abial tu DHO te le staff te midang then khatin min toyom tura te pokan ngaya thlir ho kan tum dona ni dragon fruit demonstration plot number 2 wa kan oma nikum June thavela phun khania lara mai don lo wangin hetlaya farm hi mani ain to de la mani in chom turani wangin income kan mamoa sum kan lo mu chua thei randeu nan tin tuna hianin thingfang ma nen kan chin pola tuna kan thingfang ma hi he tamzo ki chu alo tran thei to chu wang chon hemi hi arem zo chonin dragon fruit hi alo puitling chawanga dragon fruit atang hianin income atanin kan mu thei ngai kan be se ni he kan be se phak ba kin a tha kan lom khop maya tuna hianin enge moza thi chu ara to tui hi ammo ve emema aching tu ten kan hret tur chu dragon fruit hi lei tha le tui mamo takani ti kha hrechiangila tuna hian uluk taka kan en kola kan technology nei ang te kan man hianin kan be se ai tuna hianin ma kan son pui ni o hetiang bok hian mun sanga mun pathuma kan neya demonstration plot number 1 le 3 kan la neya chu ta chuanin demonstration plot number 1 ain ban zakwa vel kan neya demonstration plot number 3 a hian ban zasari vel kan nei bokani tiang hian tuna hianin kan dragon fruit bantin hi dripping system ne na siam vekania ban khata hianin drip line si pani zel kan kaltira tu din huna hi chuanin fertigation tak hi chu manualin kan la pesia le tha hi kudlowin kan la pe tinan chu khol hi heta hian hemi mun bi ga hianin kan la mang thei lowa le tha hi kut mang veka pekri alani demonstration plot number 2 dragon fruit chungchang te helai project officer puje h josiam lianan min han fi sak thuak ania amaro chu engamo hanzo bel du tlem kania pusiam tren khachon thing chang deu lekte anno phun ve maya azam du em maya ron oi fola ra ve nual thoni e kan wavel na po kan mun nuala abana hian hi in recommend deu kharam hi cement ban hi kan han ti deu kher na chan chu dragon fruit hi kum ni khat chung chau om turani lawa hun rei tak om turania chu wang chonin hei aron than chau zela aron len chau zela khan ban hianin ado lo thina chuan abik takin hei a hling nei te nia voi khat atluk sop to hianin tundin hi a har emema ama azara lo lian to box he hetin a khat oi don me se chu wang chonin khami ven na khanin cement ban hi thei sam tham chun man hi kan recommend ni chu akum hlun deu tin kum engza dam thei te dragon fruit hi ain ang lo atlang pe en kol dana ziranianga tuna hian be se da chuan kum som panga som ni thlengdam tura be se ni chon hi ban khat lek a hian na sa tak mai na ron bor loi buk loi mai don ti na ni mo tin mundanga te le ya te zam dar velangem zam dar lo turin hei tuna hian tiang kan traina tuna hian single system kan manga hemizar kung khata chang hian pakhat chau hi kan zam chu tira nakina hetlai ron thlen chau huna atayara hianin kung khathi mun som hnia deu thokanin aron bor don tani achung hetlai tayara ron thela chang che hian tian aron bor chhuakang hetlai chon single system in apeng khata hi kan pe chu adang chi ti pun lena kan mangani chon abor helaya atrai dar tampo le hetiang ara ang hi atam mai don atro chumi chu kan du wanga hetlai ti trai dar hei po hi tia thlen china hianin in te yara pela tanga in chili vela kan tan lenga chu chu ani kan ti trai dar le zol don ni
chuan hemi ban le ban inkar a dragon fruit bul le bul inkar hi engzavel tal nge kara spacing han tla thei sein du dana kha tuna hian ke mani hian 6x6 kan manga hei hi tun din huna kan man dan tlang pui chu ne enge ke mani condition hi kan la chiang che lo hei ka trial ani bok awangin he fit rukhi tuna song kan recommend phodane a lei du zong te hi lei tha du biak viau nge kan ram lei lung ang hi ngei ve mai tlang puyam atlang pui tu chong kan ram lei lung hi angaya a tha a amar chu kan thria tu chu dragon fruit hi lei thangam deuh ania tuipo adu nema chu wa chuin kan lei hi a that po le kan dragon fruit hi a thang duangin a tha ni tuna kan chin na mun hi kholum tak me nia chumi wang te po chu ani mana mun danga hianin hetlaya kan dragon fruit chin hi athum deuh chu kan thria kum khata ve zang in thlo fai thin a thlo fai thap hi angem thlo fai thati angai em a thlai sum sim hian angaya chu wang chuanin ke ni point kan uluka ti hian kum khata hian atlang puin voi ru ka tanga voi sari hi kan thlo chu ka ni ole chu tiang chu alo ni dragon fruit a nature bi ka chu heng cactus family hi ti hian ron zam du em maya heng hi a bana khari dom lo chuan a bana tluk chuan hetia en mai ai hian abung rup du em ma kum som te kum nga kum rok kum sari au pa te kha a bana bun chuan abung thup mai dona kha tha thlona nga awiyom em mai dona chu wang chuan kan thei san chuan concrete ban nge ya tia kha helai centerina alo ko mu le athil tum ania chu tiang tak chuan an lo kalpuya drip system in tui kha afar ke ureng boka tui mamo tak ani wangin tuian perenga nutrients te po helai a hian an petel bokani khatiang takati kha chuan ara hi a thalo theilowa peng atamanga ara atamanga tinara po athlumanga lok zokin akalpui theidon ani ti kha helai center hian min ko mu ani chuan hetiang hi plot 1 oma 3 oma hei ai tam fe hi hetiang ang kung hi a oma ban hi oma ni helai muna hian ban zali vela oma mundanga hian ban zasari te ai tam te po chu oma tu tiang chuan helai center sunga hian dragon fruit hi mudam thamin an local pui ani chu ora tuna hian he centerina akentel pakhat kan muang hian farmer training center ania training hall oma hostel om boka anon ria chin thei don ani chu tiang chuan mun mai kim lo buat sai ania tuna tunnel greenhouse kan mu a hian training an buat sai ta ni practicalin he greenhouse pani hi farmer pakhatin ain kol thei dona chuan he tunnel greenhouse hi som pani tun din huna hen oma achunga hian a seed bed somsari pani lai omani tun din huna hian alkarak sakte samrudi variety te farmer te khan training local pui meka chuan chung chu trial te po an ne ati hian helai hian omjenei takin training hall mai ba ka khan he center hian alo buat sai saka engkim achi na tanga athar chua thengin farmer kuta khan omanga mithiam te nen en puianga anin an lo hrin zelanga tiang chuan farmer tam takha helai hian kalpui ani don ani tuna hian first batch an ommeka an comment te pokha han ngai thatelila athat karing puaral chandama mol thom no tom kania ei tuna hian ei horticulture noya hian RKBY noya hianin farmers training kan nei dona ti chuan tuna hianin greenhouse som pania hian thlai ching turin kan in buat saya ti chuan RKBY manga he na kan thona tura hian kan thar chu zong hi ke manin kan pual dona tin chuta kan thar chu ma lei tha te le dam doi te le heng en kol na zong hi department in min tum sak vek dona ni ti chuan kan tan hian phurom deu a oma kan har sat na le kan thiam lo zong hi kan zo tanga ti hian ol sam takin min ti sak don boka tin chumi pela ma chuan ke ni hi thiam nei lo kan nia amaro chu kan pu te hianin degree ni lawin skill ero min nei thir don hi kan tan chuan alom om me mani puzoram thara field consultant ne kan handing do na farmer khan helaya an kalphung tlang pui soya theory in kalpui dan le practical in kalpui dan tin farmer tan enge benefit om ti khan min han soifia sakdeu tlem tuna hianin trainee hi panga kan neya ta tolang hianin zinka lama hianin classic kan petrina tuna hianin tomato arkha raksakte arkha samrate samruti te kan chingme ka greenhouse a hian chuanin ta hianin kan variety chin ho hi early blight te bacterial blight te le tobacco leaf virus te ina
ati che thelo variety ang khani ta tuna hianin atria khi tha ema ani som pakwana ania tuna hianin centimeter som pakhat vel ani to an training course hi engtia renge kha thlanga turania tun thlaugas niriata tangkhanin kanchana ti hianin training hi kan kalpui meka ole athale mai ti khan first batch tuna hian an la chawa zoram mi pui kun tok tu te mi tui tak tak akhan kan la sepop chia lo te pon ni mai thaya hei hi thanga an liamanga batch dang kha an la le don ani ele in inki man tuma training hall oma hostel oma thlatin stipend sa kha zanga an la boka helaya athlon vekin boi pui sakhan nia mi pakhatin greenhouse pani achanga greenhouse pakhat chunga khan seedbed som pani a omboka mi thiam ten an en kol puya chon alo tharanga athar zong zong kha farmer helai ron training khan atel vek dona cheng khatpo anni te helai center a hian alu don lo farmer kut veka ni chu mai ba ka a huan lo rama te a chun zom ve mai thei dona chu tiang chon thiam na nen sum nen a ho thei dona ni chu tiang ang offer thatak mai chu he center chunga hian alo omani ti kha a hriat thei mai ome serthlum demonstration plota kan om le a tiang hianin tuna kan muang hian serthlum hi demonstration plot pathum kan neya chuta chuan chini local mandarin le kino mandarin kan ching ani awa hianin kan demonstration plot hi hectare level bon in kan riat ti chuanin tuna kan muang hianin alang chiang vak lo na chuin ta khon terrace lai vek ania kan terrace lai dan hi terrace pa ngai ang topalai lo dewin contour lines mangin hetlai hian level uluk takin kan la a frame method kan tia chumi mang chuanin uluk takin level kan lak nuwa chumi level mil chuanin terrace kan lai masa ti chuan uluk takin spacing te maintain in tian khur kan lai vek nuwa tian serthlum hi kan phun ta ni chuan kan soyang khanin variety tuna chuanin Punjab atanga Haryana Punjab le Haryana atanga kan lak lu le Mizoram kan serthlum chin ang tuna hianin hetla hian kan demonstrate meka hei hi kan tina chan bul pui ber so mi pui ten huan nei tu te serthlum ching tu te na munan rong kala uluk takan ron enan ron zirfiat theina na hetlai demonstration blot thi bo sei kan nia hetlai hi adang lam le deu na chutlai kan dripping system hi Israel technology kan man tangkai na poimo tak pakhatania pressure compensated drippers vek kan hanga hetlai hianin om zia chu hetlaya kan muang hian kan mual hi arol rem lova gravitation manga drip kan han pek hianin kan boina omta chu mual tir le mual topa tui hoza thi ai nang lo thina chumi chu asolve thei turin ngai tuana kan han manga kan mithiam te kan Israel am mithiam te ronin ani chuan hemi pressure compensated drippers hi min rong ko muta tuna chuanin hetlai atlar chung berle atlar mong bera serthlum kung khwanin ni khata kan tui pek du za thi ruwa khai takin kan pek du za liter ni theu kan pe ni chuanin liter ni theu dong tura buat sei mekani hetilai muna hian kan drippers wang hianin fertigation unit khuta thlanga khwanin kan leya chuta tang chuanin hetlai hian leitha kan duang te acha tha te drip mang hianin khutlai kan fertigation system Israel atanga kan chalu tho chumi mang chuanin dam doile leitha chitin reng kha hetlai kan du na taka hian kan han pe thei bokani greenhouse chunga hen kan han lu le dona hi mother plot greenhouse number 1 ani chuan ti hian kongka han hong phat hi la hian ra nge ngi ngai om ta ni achan chu kan phei khok nuaya khan namna che sang bacteria khami laka khan an ser a him theinan helai hian damdoi tui pol ra nge ngai chu kan han rap ta ni chuan chuan kan lu tanga hemi ka hon ma hian hei hi khar le tur ani arolin hon thiang lo ani lo chuan natna boru ka leng vel akha lo lut the ani wang chung laka po chuan film khur taka he greenhouse bi ka hi en colony mun dang po ani thawa hatiang khan uluk takin helaya hian he center a hian an local puyani thanglama khan kan muto he tiang zat te meu kha pusiam hela hen enge tiang bok in lo da le a variety thei ai nang vekem tundin huna hian hemi mother plot greenhouse hi pahni kan neya athlanga kan mu masak to zoga khanin chini variety pahni kan da hetlai hianin variety pathum kan neya
a thlanga khanin a chi ti mela amu nei chi chi ni kha zo mandarin le kino kan neya heti lai hmuna kan da ho hi chu chi thum nin seedless variety a chi a chi omlo tura kan import ho nia then hi pakhathi organic hi Spain atanga kan import ania chuanin nakpur atangin seedless variety pakhat kan ne chuan so ta clementine pakhat kan nei bok chi thum hetlain kan nei ne o heti en mei chuanin hriat thana hara ke mani point ye uluk taka kan import lai kan sin sia kan ti ne a ro te a plant to plant ta kan maintain awangin ke mani pon kan thasang thei chuan helai a hian ra thei thleng khanin buat sai do nem ti kha thria tapan chakum o hei hi kan tum da chuan hetla hianin apui tin thleng ara thleng ada kan tuma chu enge kan din hun tur che chu kan threl lawa amai ro chu kan lo past experience a ra tir lawa kan lo kalpui to a khan du thu sam lo de omin kan thria ta wa hetla chuanin apui tlinga ra tira tir kan tum chuan henglai mi ta hi engtika nge in la khanga chuan engtika nge in zomang engtika nge pek chhon yang ti kha atlang pui thuin budding hi September thla atang ten kan tana tin voi ni hi budding hi kan titlang puya September le February March kan tianga chu akum le akum June July vela pek so thei turin buat sei kan tum in bat sa kha hemi chunga da ton ni lo mundang ani lenga tero mundanga hemi kan bat zo hian heta train chu na mit kan langa chu mi zo net house secondary nursery ami ne na kan zom no khani net house kan transfer ang field tak kan da main ne net house an ti hi achunga zol toi maya khu green house su awamak ve ke ni chon kan han ti mai maya zaw mai se maya khan achung zol asak dan po pian mang dang dei kha helai hian omani kan sai tong khan green house kan han ti maya haren chian chon a pian zia te aloi ang lo veka ming san te po kha lo nei vek mai ni ti kha helai center han lo hi chon alok riat thai ani o tuna hian kan hmuangin hetlai hianin R1P3 ti kan tara hemi omji chu hetlai hianin thlai chi sang hi kan en kola hei hi row number 1 a thlai pathumna ti na me ne chu a thei ang chin china hian hemi thlai tin hi individual character ama bi ka hian enge natna bik chu ta chon kai te anayam ti te a thlai pathumna hian chumi tuma chon chumi natna chu ave ti te kha kan lo sin sia ve du thina vain ten thlai tin hi kan sin sia sang ania chuan hetlai hi kan soi tong khanin uluk taka en kolania natna le rik ho zong lu theilo na tur anga kan buat se nia chuanin heta tang hianin hetlai hi amit kan ti kha anita hetlai abat atang hianin secondary nursery kan ti mi root stock a khan hetlai amit hi kan bel don ani chuta chuan net house kan ti le chuta net house a chuanin kan thal chuam main tharuk thasari vel bor kan han en kol lenga chumi zo chuan farmers te ho phun turin sem chua thein kan ti chuak don ni mother plot 1 le 2 a ser thum thabik kan chin amit kan la na tur kan bel na tur kan ti root stock kan ti kha hi ni ta hi a chi hi NRC National Research Center a big ta kan cha chu helaya kan kui chi ania tuna hianin bathun ala thleng lo do laka a bathun dik thabera chuanin pencil size abul lampang hemi abul lampang hi pencil size velani hianin baturania engwainge raf limon kheri kan man kan ti chuanin he serfang hi natnate a e chatu ranung laka hianin a hi mmb ka tin a root system a zung hi serpang ang lovin azung hi tha em greenhouse pona chi tu ni van tha la ro tui tlem line ro tui le le tha hi tha em bika chu wang hi he serfang raf limon hik thang kher kan ni ti chuanin hi kanan batanga mother plot 1 le 2 mi ser thum thabik kan ti kha amita kan rak no heta hin kan zomanga chu amita kha alo chor tha alo in establish alo om thani ti kan shet nu akhan hi kan kat chum da yanga chumi kan kat chum nu a chuarin set house kan ti a khan kan da lenga main field direct hemi kan bat nu kan da khanin direct exposure kha an zo thin lo wangin set house a han kan da le pho don ani tuna raf limon kan ti hi tuna hianin singli borvel hi kan nei me ka hi bat mai thei turin kan pe trepa optimum stage kan du hun tak ala then lo de wang ten kan la bat thei lo de wani September atanga nakum March satheng kan batanga ti chun chu kan bat zo chu successful a kan duang tak ani chuanin June July tha vela
farmers kan pe chuak don ni mual thuam VC le haulong VC te hian a thon liu in helai ramzau tak mai hi an lo pe a chung VCP te panhi chu kabula hian an omani chon helama hian pukhuma VC secretary omboka cái hi PC chọn kim à Mual Thuam North Village Council President cái này à helai ram zau tak mai siawi munata na pe cái này chan hi hey kan bial tu minister pu PC la than lian a hianin horticulture department an chan khan Center of Excellence horticulture department nuaya din dunaril ru an neya chuan helai mun haulong le Mual Thuam ram in ri na lai borvel ram thadel mai hi ngai jong kat maya helai mun hi village council ve vete min handor ani a keni village council te pon helai bielvel lunglei le che vel mi puite ta na trangkai tak helai mun mai horticulture excellence center munata na kan pek chuan ram mi puite ta na ma son na satak mai lo chuak thei tur don ya kan heta wangin visite thin lunga helai rami phal takin kan han pe ani a helai mun zau tak mai hi cheng khat ma sarkar na seng so lovin helai company visite hen kan lo pe ni helai hemi high tech kan ti emi greenhouse tam tu mai khom na zol zau pui mai hi alai velain ron hol phela ni kan haulong le Mual Thuam village council ram in ri na hian chuan tuna he siawi munina thudram hi hector somvel antia kan ho tu te hian hector nga vel ve hian ram kan tho ani visi pani te hian Mual Thuam khwa mi harsa te in hlo nan le pol ho we me ko ran thalai pol chi sang te in hlo nan hian kan mang na sa to khop mai tu na pang hian adin lai apui kin ma atang hian o sumtam tak mi puin kan tel to ani ke trial thanga kania haulong village council president kani helai ke ni bial hi kut na thoka eizong za somriat somkuadon hi kania chumi ina kan chhor tangkai theitur tlangram a eizong tur kania horticulture nuaya eizong tur kania wangin ram kan nei the ni chuan ti dan kong idapang umyang atia chuta chuan aniril ruwa phei chuan helai mun tuna hemi mun zau tak mai hi World Bank project helai haulonga anin buna contractor lian howina anin bunna mun khania engkim mai mun ma te po idom taka an siam chu haulong ram nia angaya haulongin ram min pek theite chuan ti dang kan ngai tu adon nia tia kan pe theyang thil ani pot chuan engma soilovin ram chu induang ang kan peng chu kan tia ma se kan han zir chianga helai hian Mual Thuam nen kan pania ram kha pek dun alo ngai wangin Mual Thuam VC le haulong ten min pe thei ni chuan kong kan zongang chu tia tiang chuan Mual Thuam poin phal takin khatiang atul na le poimo na khia khan ram hi ui lovin department in an mamo anga kha kan pe dun ta ani helaya mun ma lian tak mai buat sai thei ani kha chuan helai ram tha kha i hle ma ila hun local zel tura min khai chuan tur mun pui kan siam don nia kan khia ta wangin ui hle ma ila ui thei ani love kan tia mi pui tan bokani tin kan pe ania ram hi chu kan nei tha ve thokata amara chu mi ani reng lai chon helai ram hi chu au yo mangreng khop mai mi mal ramatan a o mangreng khop mai in tiam kam da le engmo omya lovin kan peringot mai ni thil a thak taka niangem chu kan khelawa amaro chu heng hi ramtan nia kan khiat ve wangin kan pe top mai ni Mual Thuam te haulong te in bazar han en re hian kut nai thok na sa tlon mai hian zor turin nei the ni so wa chon he center po hi be sei na te sang be sei na asang khopin ka khia hemi andin atang hian kun na thok tu ten hemi hanbuat sai na vela labor anga in hlo fang na tam tak hi min siam saka chu kan han chor phot ten chu mai piala ma chuan thai chi tha helai munatanga
pek chua turin tuna hian buat sai mek ania chumi lo dong song tur chuan chung tin te in buat sai turin tuna hian kanin awar meka chu tiang chuan hei a thok tu te an chuan an fak khop maya horticulture a thok tu abik takin lungleya kan diai chau pu lalnun tluanga a fak kan tia chuan oma helaya hian kun na thok tu te training na greenhouse nuaya training te pe in until thar zong until china kha a thon veka engkim leitha te engkim supply in an thar zong kha an ma ni ta na sing turin ruam mana te min han siam saka chunga chuan haulong atang ten kan han training a chu tiang te chuan voina hian a hlok na hi kan tel chho tan hle to ani be seina kan nei sang khop mai tunlai technology anga kan ram hi kalvelo chuan hei langram kum khat lo tan te kan pa ta heng hi kan thar tha tak thei lo dewa hetianga mun poimo kan mi thiam ten an ron buat sai hi chu kan chhor do na kan ti mu don chu hei greenhouse te po hi kan ot ve ka hei thingtlang pa te poin chu a chan chu thlai thazo ka thar kan duwa thlai thar hi du angin ram tina hin kan lain to del lowa chung vel ti tur chuan tunlai thiam na technology manga greenhouse te nen an ti tur kha chuan helai train khangaya helai hmuna a train na hmun te kan department le kan minister ten min han siam sakhi alom kan ti em ani hei high tech greenhouse dik tak chung akhan kan han luta rin ain asak dan po alo phuisia akal phung tlang puya kha pusia min han thok te hei high tech greenhouse kan ti khania tunai na om je bera chon he greenhouse ai chuanin borok hi kan duang takin kan control theya eng temperature anga borok kan da duwa ti zong kha heti lai hmuna hian kan control a chuanin hetlai kan muang hian hei hi seed pen seed tray ania hetlai hianin thlai man to tak hybrid variety kan tiang chi thlai chi tha kha hetlai ko khatte te hianin kan thuna achi pakhatte te in ka tiang khan uluk dewin thi ommi lo turin le rol khai taka lo than the nan hetlai hianin thlai chi kan ti tri na hun pui ber pakhat ani chu farman hena semcho to lang tori farman hena chu kan semcho le chonglama mi te hi drip irrigation chu ni to lo tro hi fogger system kan de hetlaya borok enge kan duwa kan ti niam borok lum kan ti niam theina tura kan control na poi mo ber pakhat te jinga mi ne tuna hian hetlayan enge chhum kan ti ang dewin fok kha asiam chhuak the mi hi pressure sang tak manga siam ania chu hemi kan on hianin fogging system kha ronin ona ti chonin etlai soi bel le tu chu khi tlaya kan muang khian khi pet antia khi ta khianin pon atanga borok om kha pet khi aron huna tlai exhaust hi kan munga exhaust hianin hetlai borok chunga lum jong song kha exhaust fan man hian kan pei choka chumi borok all ron lo khat tur khanin exhaust fan kan on roll khan pon lam atanga borok vot ron lut khitlai pet ron kal tlang khian hetlai borok sa kha ti hniamin hetlai temperature kan control thei phata ni hetlai eng kan mu hi ran nung kan ve na poi mo ta kan hi Israel atanga kan chalu ne hetlai hianin ran nung hianin thil eng hi an bom du bi ka chumi wanga eng ron mang te po chu an ni na langa hetlai hian lu thil ban Israel atanga kan cha chu kha kan hnuya chu ran nung in mu pianga abom pianga hetlai ran nung thai bom tu te piang he khitlai hianin alo man khoma chu poi tangkai takin hetlai hianin ran nung control nan he kan mang tel bokani tikhan ni kan the thiam dan tu chon khi lai bang saklama khian motor radiator ne he nang em maya ti hian akil tha a ko tha vek maya ta chon tu luang tha ni saklama tanga thiron lu bi kha avot ta em maya vot cheng sak maya bula han din po hian hemi greenhouse sunga borok luma kha helai exhaust fan lian pui mai hi chak em ina virta hemi hian apai chuak vek ta ti chuan temperature kha du angin control a heng borok kha ti nong ta helaya far mi lo tur khan a phu kwal vela hilai boruak vot ron lut nen ta boruak sa chem chuak nen ti khan heng lai high tech greenhouse bi gai chon uluk tak main temperature kha han lo control zung thei to ta hian thlai chi tun din hmuna hian an ti triak trap to an ti triak nga eng ti khuna mo chuan la ron sem chuak don ni chu tiang chuan he high tech greenhouse changtlung tak mai hi
he center chunga po hen alo omani ti kha lang thei mai ome ole tuna kana mek na hi automation control room ania heng kan greenhouse zong tui kan pek na control na mun pui berania he thil hi Israel technology base asi amania he ta chang hianin greenhouse sang khan tui kan sem kwalta ni ta hi a khol pu control tu berani ta hi computerized ania in kim ta hian set lok vek theya program 1 2 3 program som nga thenga set theya chuta chuanin greenhouse tui kan pek du b kate tui kan pek du za tate exactly tarnge eng tiang hun chunga pek du kha a set vek the ni greenhouse a fertilizer kan pek du b ka kha heta hin kan dalu tanga hela hin agitator ama amzia chuarin hela ya fertilizer antinan urea te potassium te khanga kan du bi kha kan dalu don ta amal te hianin a control vek theya ti chuanin chu kan dalu to no agitator hi kan onanga agitator na ron che manga ain mixanga chuta changin kan du na baraka heta changin kan setanga khola chang hianin kan set nuwa chuanin kan du na greenhouse barakhanin atinga zir khan a fertilizer kan pe ka zir khan greenhouse a khan lu to mai don ni Israel technology based on ivagan hela automation control room Israel technology kan base na berania Israel company netafim company chuakania a khola po hi Israel changa chalu nia tuna kan soito ang khanin valve parukoma tuna chuanin valve paruka ka greenhouse chom nan kan manga amaro chu main field zong po a chom vek thea main field ta kan daru main field chom nan kan man du chun valve kan fu belle mai don ni voin center kan phang a mu dom em maya tin abeng wa thla ka tin kun thok tu te tan pon a phur om don ani changtlung tel tu ra te po kan be se ya om je nei zo kin zoram pum hian he center hi kan lamang tangkai don chok di te po hian a thriat ani adin ti ra tanga voin thlenga en kol tu chu hei kabul a hian puwan dal nun tluanga ren thei lung lei die chau oma center po hi ama nuaya mi fekani putlong te hon ni chi kha engtinge kha March nisari akhan kan chief minister zon takle Israel ambassador po Daniel Cromer atekhan anon hongani chon he center hi enge adin chan e kon tok tu te eng ang takin nge a focus te kha minansil o Center of Excellence India Ram State Changsanga hian Mission for Integrated Horticulture a hian a om shrimma chu atum bera hi chu heng center atang hianin thai risel tha kan tiang chi quality planting materials siam chua na mun pui atan pakhat na chunia pakhat le chuan thai variety tha mun sang sam ami la khoma ti pundan ngai to ani le chuan chuba chuanin farmers tena an mamo tur ang chi thil dang renga technology an hriat tur training na mun pui demonstration a practical tak mewa field condition an nei na turang hi chu a focus ber sunum MID scheme noya center minhan pek Center of Excellence minhan pek reng hian a initial cost a himin pe ni maya a ba khi chu a malema hi a self sustain turani malema hin tum chau turani ti hi ni thina chu wangin ke ni center ang center liana hi chuan tun din muari chuan a hu puron deu leka chu wang chuan thai tharang tu chi nia kan hriat te po kan han ngai tu adewa entirnan papaya kan tiang chi te tin dragon fruit kan tiang chi te ser thum tiang ren che hi chu a income om hun tur kha ala la deu leka chu lawa chuan a seedling siam chua lama hian ma kan la ka kan hral chua chak angai don ani tin chu ba ka chuan khu kan high tech te point lok munga hulai khu thai triak kan siam chuan am hun pui tur ania khu nga te khon thai triak mi pui ne na tlon man to wak lo hral tur amaro chu center ta na income ni thei bok tur si kha chu kan ngai tu awat wat chu wa ya ni lo chuan helaya thok tu zong lo na le maintain na hi ke mani income atanga kan enkol chho zel tur ani wang chuan dragon fruit a hi demonstration ata na helaya kan nei ho hi ara ama sa piang hi kan hral ve chu te chu kan income ninghal mai tu la chu kan ngai deu ri pot NEC hianin project pakhat helai min ron pe a
helai mun hi ni e amun hian a lo zo ang rek box ya NEC project atang hian sign bank min ron peta a first installment min ron petoa NEC lama tangin chu tuna hianin an sameka an zo ani ti to a chu khulai khu helai ma da plot kan siam greenhouse kan ti ang deuh tho khai chi tha da khoma chumi tanga ti pun na turang chi tho chu ni chuan zo thei huan ve thung hi chu article 275 1 nuaya hian social welfare lama tangin kan minister za om takina mindu saknain le helaya gene pool antia mizo thei bik ral mai tura kan ngai mu po mu har sa tawang chi te da that na tur le nakin nu zela mi puite poina hei hi chu mi thei chu ni ti an hriat na tura kan lo da that lai long na tur le a thei phe chu na ti pun nan an man tura ta na chu tiang anga kan man tura min lot pek chu ni ha center hi abul kan chan nu khan central team le Israel embassy atanga an counselor ten lo zina chuta chuan he center hi Indo-Israel project nuaya ida te ngan tia chu Indo-Israel project nuaya min ron da ta chuti ang alo ni ta ka chuan North East India Center of Excellence zinga chuan Indo-Israel project nuaya mi masaber kan nitani chumi lo ni wang chuan Center of Excellence kan nei ne no ma in sanction potlem zokin antirnan thia ka kan lo neya khuta thing dola kan neya se chipa kan nei boka amara chu khang khachu Indo-Israel project kan nilawa hemi bi ka chu North East India masaber ania North East India pumpui hian Mizoram tan chau ni lovin helai muni thil ron zirnan tele thai thajok chok chuana chok lu na set dangin an man theitura ruwa man chauzel tura ni wangin hei chu lakal lian zel thotura theitura kan ngai ni chutiang khopa center lo la ni tu na kin zela thang thar te poin an la chorzel tur adin thei tu le abul han chan tu ini hi nuami ti ve he hi ne kan ho tu te zara helai hianin khupur tak chuin helai muni kan chan chawni ya zom om lo ang reng khop maya atira tak chuan tin idea kha kan nei bi glutuk lo atira chuan chu wangin na khuta Haryana Sirsa te kan zukzina Center of Excellence an lo en kol to na te po kan hanena amara chu vairam le Mizoram te chu din huna loi nang chia lawa chu wang chuan an ni nan ti ang zong zong khatil ti thei chu ni lawa an ti lo ang po kha kan ti anga ya ten abikin hemi tuna foreign quality de lek kan import at phe chuan center dang kan khum ta jok khri chunia tun thleng hi chuan chu wangin helam hi kan la war chhozel phe chuan center dang hianin thil chok lu an mani ta da thil chok nan min la ron mangve tura ka ngai chu wangin a challenging ka tia tira chon kan hu pur viawa amaro chu van nei thak deu main minister hetiang lama tui tak mai pupi silal thanle na kan neya ani hianin engkim mai hi abial te lo ni bok na ron tlopia ngen min ron lu pu min phur puya ti khanin engkim kan mamo hi min riat puya kan na thona min lak ma min lak puya tin helaya staff te kan nei tha hei ADHO pu ma puya aom china pusilal lem sia mama ro choni chu kolosi patuna a kai sa na wang na chuak ta jan pu project officer a hei pu je zosiam liana oma ten HD ate hei bi chaw kan te maya biak chona ten lo oma anni an pura memaya thei patto phin chuwa tak meu mewa hun bi nei hian soi lo rang rang chol ani le ni lawan soi bok lawa zing ani le za na nian soi bok lawa he project a thlotin na tur hian an thok mol mol maya anin petak meu mewa heng zar te hi ni ke hi chu nia aminga ho tu kan ni maya atira ka hu phur ai chuan kan kal tha chuan ka sia chu mai ba ka chuan kan director te pu Samuel Rosang lura he project kan juk deal chuat na lo om phure em helai amun kan than don poron kal khang thei patop chuat tu oma chu mo ni wa puar zo to na kan director chuak pension ta tho chu chuanin tu em mai helaya na kan kalapia min kalpuya chon tu na kan director no me Dr. Elizabeth Saipari hi hetiang lama tui mi alo ni boka thei patop chon an di ho hianin min en kol pui en kim ten technical committee kan dina directorate son chu ho chuan
voi duai lo himin ron tlo pui boka advice min perenga chu nga wang chuan atira hupur ka ti ai khan alo hupur lowa kan ho tu te le kan naw te zara ti hianin alo puitling ta ni pera ni zar leo ni a hon ni tang khan hei voin thleng hian Israel flag le India flag la inzar phedun ta lau maya inge indo Israel project ania in tho dun dan khalai project ta ka nia Israel hianin India na tho dun na thuthung hi anzia ka abik takin akan prime minister hianin atui pui Israel na kan ku kai na hi chumi ni wang chuan Israel to po hianin tho pui hi min phura chuan hela hianin an mani technology abik takin an ron ngai mo chu tui pek dan system irrigation system a hian an ngai poi mo maya tui har satna ve thawon ni khu ke ni po hei thala chuan tui na nei mang lo kan lo ni a chu wang chuan drop te po ren khopa tui pek dan tu ra hi an ngai thu taka chulama chuan min kai suai pon tu me mama ro chu kan power nei te le kha til dangkan nei hianin ala phalo de tlak lai chu oma chu wangin a call po khulaya automation system de poin han enanga automation system a kan man te po khu an mani pon khung la Israel a po khungai tha khun mang chuang lowa chu tiang chi ta chu kan min man ti ra ni a poi salam hian ron thowak lo ma se technology lam hianin min kai suai hian tu me ma an embassy tang hian voi do lo hi min phone a direction min ron pek hi an tum renga chu kan kal phung chu nia ten chu ba ka chuan ma khan hela hin workshop te po kan buat sai to a mun kan hon ma ba khan workshop kan buat saya an mani scientist aron kala kan thil chin te min ron ena practicalin helaya ati dan tu te min ron ko bu ba ka pon lama changa trainees local te ne helaya interaction satak tak te kan ne ya chu ania tu na po hian Israel atanga scientist kan mamo chuan kan chu ko theirenga ama chu kan afford lo chang hi ve an mani local apiang hianin an kal man le khatiang khak kan tum ve ngai boka wang hian a center ina afford china hi chuan kan atul via hun han kan ko anga chuan minon provide zelanga scientist sang ne ya a subject ina scientist sang ne ya kan mamo te kha kan riata an ni kha kan ko thina ngai ni lom thu soina turi kan nga me maya helai mual thuam le how long VC te chunga hian abik takin lom thu kan soidua achan chu atira tangin he mun min pe ka tang hian an mani hian anin pe zo maya tin helai center a thil kan ti khom don reng reng an mani kan riat ti re zia an mani hian in min ron troi om zia ti chuanin mi hi an ngai tu pu maya atu la pia ga hian kan ne kan nia tin chu ba ka chuan kan bial tu MLA kan minister ne bok hi atira tanga he center aron om chan tir don atanga abul min chan saktu tak me amun min dil swa saktu atanga bul min chan tu ni ya elai hianin aria te por riak to he ni chiti khop chuan he center hi min ngai poimo saka chu wangin azar hi kan zo ka ti lo thei lowa tin ni china ka soi to khan kan director te lo ni to pati te le ni mek ate pathum kha anril ru le ngai to na zong hi an seng ni ber hian ka ria chu kan lo tin chanania ke pe chu omrei to lo tur khania mun danga in son ve to mai tur khania chu wangin kan hnunga lo la om tur ten he hi chu ke ai nan thiam jok po karinga na sa takin an lo choi le zel thei tur a chu kangai in center mun ma pum puin amin fantira lom thu ke pon kan soi du ni ya kan ke ni deu kan lo ma in kan lo tak me wani